Hulle noem dit skaatsplankry verhoop. En terwyl die deelnemers hoop hulle vaardighede op die klein wielietjies gaan aan hulle groot geld besorg, hoop die organiseerders veral dat die geleentheid diegene uit minder bevoorregte of moeilike agtergronde aan die vreugde van die sportsoort sal blootstel. Just showing them that no matter what's going on in their personal lives, skateboarding can be looked at as a tool to help them forget about what's going on at home and just kind of a positive outlet. Deelnemers van oor die land ding teen mekaar mee en die wenner in elk van die stede waar daar geskaats word, wen kontant en die kans om aan die groot byeenkoms in Oktober deel te neem. I'm so excited, dude. I was so fortunate to win this, dude. I honestly didn't think I was going to get that far, but I'm going to try my best. En alles hulle in die minderheid, laat die dames deesdae glad nie meer op hulle wag nie. Alkutse, Enies, Bloemfontein.